te toi whatalo whātu nei vaenga o le tai au I le swafa man malo le tātou li o Yesu Kiriso le li o le ola ia o le tātou o le tanga I woma paanga uma mesi fo ia paanga le tātou le teo whanongolongo le 685 o Fialua meo mai mo mai ai so se tafa le lalulangi maua mai le tātou lotu a mata po tātou devotion le tai au ia malolo soifo manuia ala fai mai whanonga le lei o le nei aso fou. Na utala noa I le autu whapea. Aua e te fefe e a mata se mea na awatu le atua ia te oi whai. Le whaafonga lei. Aua e te fefe e a mata se mea na awatu le atua ia te oi e whai. Do not afraid to start something given by God to do. O le tala noi paulo I le Filipi mo mua whekupe ono. O loo whaatatau I le atua o le na a mataina. He is talking about the God or the He who initiates salvation. O le atua na ia a mataina le whaolatanga. O le atua fo I le tasi. Na te toi whaaiwina pe whaatoatoina le whaolatanga ina ia tutupu tangata whaaleanganga. Ma ia whaapena ona maua I lātou ia le ola I whaavavau po le whaamoe ola se ia ho le aso ia fio mai ai Yesu. O loo tala noa la whaapena ia le apostolo o Paulo I whaupunga whaapefe mai. Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Alena la tau fai inga ia apalai le foi ma leo o watu nei le meo le tusianga I Paulo Tito no le kalesia Filipi. O lo o tau mawhai whaamatala le atua le na a mataina le whaolatanga e ala le au wina mai o Yesu Kiriso. Ma o ia foi le na te toi wha umaina pe wha a toina le whaolatanga lava le ina ia tutupu wha le anganga tangata I tutono le kalesia. Ai la utala noa tu le application mo tangata lau tele ia whaatatau lava ia awane I lusi ia pe le malamlam foi I le isi tu o le vaenga o lo tala noa ai ia le apostolo Paulo. O le ase mea watu le tua ia te oi whai. Le ase mea ua e langona pe ua urge o ele ngangpa ia ina ia e whataunu. Ia pe fause fali pe faise pisenisi pe te alu te toia onga pe whape na ona a mataina se lotu o le halapa ese uma me e watu le ngangpa ia te oi mai tātou e whataunu to tele la tangata e musu pe fefe pe pala aie e faise me wa I loa wa urge mai le ngangpa io seisi mea o lisi tu e le malamlam fu tangata po le mea o le atu o le po le ngangpa ia lea e ana ia le musunga lea e fai mai e vai atu luma e le ini me whaatino ai e vai atu whaafitauli whaafea whai atu nei ato e mai tangata kusa o le ko inga mafau leo le loka I le to tele o tangata Samoa mai le whaatino ino le whinangalo le to al taiola nei o te fia whaamalo si au ia te oe upu a mata mai being confident longa winga ia e mautinoa ia awane I lusi ia lau wa aina malau talitonunga o le atua le na whetala ia te oe pe mai he who has begun a good work pe mai o le na te a mataina se ngā luenga le lei e whapena mal me whai le atua mantua fo le sau le atua e le fio mai le atua whape mai ia wa ai le e alu e whai e te la ngona mai I lou teimi panga noa mai a lou talo sanga e ngata le o lou whaita wino le upone atua o ina e te la ngona ai le whetalai mai o le atua ia toi to tele la tangata o le wana fie whaamanuia I le atua e le I alu ai whaiseme e musu e alu e fefe para atu nei te ua whai atu e le mawhai nei te ua whai atu whei nei te ua watu e a mata loto e wakunga uma tausanga mua le tangata mea umai a le fefe le tangata
O a mai o ni tai o fa pe na se la ngona ia to le no po le va na kol o le tu a mata se mea ai o mo le aso nei o na tau a mata tau foli e a mata o le vala au mo o le tai au nei alu e fai a o la ngona lo mai le tua alu e fai o le stepu mo stepu pito silio na fengta ai te la alo sau lo le tua e fa tau no take over men na wa fai mai o ia na te amataina o ia foi na te faa ato toi au te pole lungo le ala na e te tele tu me umana mo tato a o le fa malo si au na mo tato ni taia a fa pe o leva na ngona si fongo le tu e faise me a mata spoloketi faise pisinisi pe te toia onga a o le mesi le a faiu e la ngona mai le tua ua te tau ona so yellow so i fua yala le musunga le ngang pa ia tu uia le na o langa na e polonga mai ma o loo e polonga i le teimi nei ai faise ala fo te lia le whaoletanga a le atua ma e a vea oe o se tangata elu atu e tala atu pe tala i atu le whaoletanga le ina ia ola ni se whai lo le teimi nei au te whaatali o tae au te le mai loa pe o mai pe te toi o iai a o le aso nei fai le mea ua whetalai e toi le atua ia toi au o le fefe e whaatino pe a mata se mea na a watu e le atua ia toi fai. El swafo Yesu. Amen.